Nema demokratske budućnosti bez utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, suđenja zločincima i regionalne saradnje. Rečeno je na 3. regionalnom forumu o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima održanom u Beogradu. Cilj foruma jeste da se žrtvama vrati dostojanstvo, ali i da počinioci zločina budu procesuirani. Obren Vitor bio je jedan od prvih zatvorenika u zloglasnom silosu u Trčinu, a od 1992. do 1996. godine u nekoliko logora pretrpio je najteža zlostavljanja i radio kao logoraš na prvim borbenim linijama. Korišten je, kaže, i kao živi štit. U svom bolnom svjedočenju prisjeća se i strica, koga u zatvoru nije prepoznao. Ja sam se tuča 4 dana prije mog zatvaranja. Čuo sam da su to bili ljudi iz Sandžaka. Bilo me ovo skinuto kundakom automatske puške, znači za ta 4 dana se već bilo ucrvalo, da se nije moglo biti to čelija. Čelija sve bila obojena krvi. To, zna se za to, vidjeli su to neki ljudi. Nastavljeno su ispitivanja, maltretiranja, glad. Obrenov sin je kao 5-godišnji dječak ranjen i ostao trajno. Teška suza Marije Večerin iz Knina, koja je posle 8 godina identifikovala posmrtne ostatke sina Steve.